Keblai pi barok syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah kesengi kilong. Daka rali penrem kipat ba ia kejing syak thombor kelong kemi hanongra. Ais bun kekong Drasila khar kongor ya kanongrim office dong halat kor. Lap ke FK JGP HMEPDCL riang do don nong tre hadin RBJ nok sengi. Bat depth training nyopongut ke DSP na NEHU. Bat mentangin hasyiki Khubor bakam banyak. Kinongelam Shillong kanongra pelun umroy ha ka arpu praterik LBER kila pelong de kejingya pat ba ban penram jur halor kejingsha thombor jang kawei kelong kemi ha urunar ha ka khat kendai terik LBER. Da kini kejingya pat ba ladawa ni kibor ka an ban pensitam yu ni urunar ha po ki kendon an ki bakia. Halor kata kejingja bas ngotrim kinongelam bat ki pat ba na Shillong nongra umroy kila pelong de kejingya pat ba ban penram jur yu ni urunar. Ya kini kerali lalam khmat da urang ba Shillong ba pi dekhar ba GS Kharlor rang ba dong ba e kemdej kinongelam bat ki dekot ki senglong kemi balayalam de kong ti makro ki kena skul ni ki south li ki skul ki badan hasnong nongra. Kumban shipen kan mau ha ka step kat kendai terik LBER arjar arpusan ha ka por prabaji AA kawai kelong kemi ke badang armet bala tip kerting kum ke elana lingdok mau plang kala syak thombor bat syak pen mensau di ki kenja tiar banep kat ba kadang yat linti banet syak Jakarta ha umroi airport. Ya kini kelong kemi lara marmar shabhoi rembong CHC Henry namar ki jing mensau ki bajur lakit no yaka Nigrims Hospital. Na kaliang kinong kren kila penram juri kini ke kamrunar jong ni urius niu. Kirang ba kini ke Shillong kila ai kublai kerpang ru iki pulit ki bala terishitam bantuet yu ni urunar haduk bekila yok kiam mardor. Kila kerpat iki beriu jong ka an ban pengat haki kendon ki bakia ki bia day bekejing thombor ya ki kenthei kena kamtam ya kini ke long kemi badang armet. Kami jong ka Shillong nong rak pelun hi barok kawai ngi sngau kemen hadu kata-kata kani ke sengi ke bang layok bani pendek kumnia bani ayat ya kani ke rali ban penpau ya ke jingi persyak na ke bentak ki kamsneu ki bala jujia ha ki por baro ha po jong kani ke Shillong nong rak ke jongi kum ha kani ke bajia ya ke tu ke wei ke peralong kemi ka bala syak pensitam hang ni ha po yu bala syak thombor hang ni hajan airport nang ta kidon sakiwi de ki jat jingjia ki babun ba ki basyak thombor ha ka baki syarif ki kena ki badang newsnem ki kena ki basau snem kum kita ki tingidon ke jing sokia ka bakraw adu kata-kata na ke benta kum ki paralong kemi ki basyong apa jong kene ka Shillong kum jor ki long kpa bat ka Shillong hi bro ka wei bangi don kam ben pen I ya kene ke jing renti bat ka jing trailang na ke benta ben rad dong kong kum ya kini ki kam sneu ki bajuan jana kapor syakapor tengi na kaseng long kemi ni penrem jur ya kini ki jing ja ki bawan ha ka Shillong ka thau ka jongi bat ha ka jaj ben riu ka jongi ngi kwa ban yo ya ki jing imsuk imsan ngi kwa ban yo ya ka jing bha jing miat ka bangin lek ngin wan kan nomlong ka jing so sir ha ka bangin lek daga kejat nengi lek daki kali ndrei ha ka ni ke por ki bamenta yo isi bun ki jing ja kiba ngisngu sir wat ban yaj marwei arngot daga kejat lane de wat daki kaliru kidon ki jing penma ki jing pentrim kamtam ya kitu ki kena ki badi drugs ki badi kenja ki bala penslur ban le kum ya kini ki jajkam ban batbor ya ki kena ban thombor ya ki paralong kemi ya ki kenthe ki kon samla ki jongi kum tangidon ki jing sukia ka bakraw sibun bangin yayang persyak kum hakini ki sengi kum kani ka sengi ka rali bangin yayang lang nadu ki kena skul ki Samla Shillong ki long kemi ka Shillong rang ba Shillong bat baro ban yarenti lang ban nyom ban thombor ban penduno kum yakini ki baro ki kamsneu ki bala kendrei hakini ki sengi kamtam hakini ki Shillong ke ba ke jongi kum ta ngayang hang ni ban ya persyak ya kini ki kamsneu baro ki badon nadu ka kiat nadu kenja nadu ka drugs bat yakini ki kam thombor jong kinu ki brew ki ba
don ka mensiam ka bariunar ban tombor ya para briu te tang de kini ki kente ka bam siap ting syu yano bat nang ne syakmat lada jia kumno da kijing renti lang ngin tom mi kini kijing baro kublai shibun Banwan ra kajing mentoy bat kajing suk hakur kom trekam jong kedong lat kor nong lom bat ban pensuk gi pat ba jong kedong haka step jong ka arpu pra terik ulber UMLA ba Arden mela besayomot ula pli pat ba ya ka office trekam jong kedong lat kor nong lom bala ais bun mensim da ka kong durasila khar kongor ya ka jaka ban shna ya kini ka office dong habakren pat ba kajing elang ka belengkon uba Arden ulalong ukong san ula penpau kajing kemen Ulay ro ke executive committee jong kasnong kabalatri shitam ban penmi pisana kebenta kini ke office. Ula kerku kerdo lingba kini ke office chinong bagi pat kinyo kajing peniat kababet berhenti nang ni syakmat. Ula kitbok ye kakong durasila khar kongor kabalanok senyang spun mensim bakaying kesem jong ka kan roy kan pa habaro kiliang. Na kaying katong ya kumsang kacing susu cuma nang bersih bila keluar ya kawan ayam bercakap ya kawan senaya kan kawan kalau kawan rau hadu kata ya kawan kadong lepot jong kani ka dong dong lum bila cerai jaka museum kawan kemen ya kawan senaya kan kawan ke office atau long yang di komisi pada mga ngabla ya kaban ay kan dijaga ngin kadong sila ya kaban dijaga ani kan long itu jadi kayin kasem ijak na kacing suit bat na kacing suburom isi kadong kadang iyo ya kemensiam kaba Mitri akam boleh kadang kita kacing haji nak tu kadang ini pada kemensiam kacing iye ketusi ya kadang bad ikbat aku sampai ketusi haba iwan ya kapan itu duduk partnya kita kemensiam kacing iye pada kemensiam kacing kemen haba tidak ya kapan ai soha ya kan dijaga akan kadang yang bah tunjuk yang kawan pentelur kam kebadan kadang sampai di pisang lain today ya LBER kami di badan buram bak di badan sitam lu UMLA NAKA konstitusi program ketemu ai kublai lu ya Shillong is catering kita perlu kaya kanika siang kayo na komunita ay kublay ya ilong pa ibadon po jong kanika dong but ay kublay kangtang na madon kinya ka iba ka kinapun ipara ka akannya ka dong luom Untang ay kublay kertang ay fi kibajay kibahaye kibasem kitungan. Haka ba pila binadon lang kanya puwag kita. Bilay lang kertu. Ya kanya kadong long Kaba iba kakuban ka po sa head of he kung tikot yung committee para kuwe. Executive committee. Bapi terai da museum kabakut museum kabakmen what about people lot ya kacing don cik to pi nalakaye kasem pi nalai ba ublay una kurfu pi Kinongilam kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Motion Road Circle ha kajingilam President Samla Tailang Nongse kilalit jirip ika office terekam jong katanat MEPDCL Haryangdo Subdivision hadin bikilayo pediang ye kajing ujor nagipat ba bagani ka office kam don nong tresyo hadin arbaji no sngi ha kajing jirip ka baar sngi lenteri gani ka office kaseng kalalap bagani ka jaka siu belat kaju pediang ye kinong wan siu tang naduk kapor shipho baji min step hadu arbaji no phai sngi
bat hadin kini Khubor ke ofis kam don briu nenong tresu bat kini kelawan rajing ikipat pak. Nya kaliang jong keseng kalai thu ru bakani ke ofis kam Shimla wa jing penbena setia haki notice board ban batai sha ikidau babalai lahap ban khangkloi ya ke ofis. Kumta keseng kala kentui kinong penya ikni ke ofis ban khang kumbalong lem kiwei pat ki ofis kat kum Khubor tere jongki. Yang ya Khubor kim penbiang ya Khubor ban tere hang ne kat kum ka jing ujor jongki pat ba bawan ban siu belat hang ne kolong ba dia ujor na Khubor sya Khubor kolong ba hakipor arbaji lane artam kemud ba ladang iwan ladang imut ban wan siu belat hang ne kolong ba kinong tere kim don syu hang ne office tadi halor kata nakaliang jongi gaseng nimban se dalaki jong ki kemat iwan ban inspect mentakasni ya kan ke office bat nila labi dalaki jong ki kemat ba hakipor arsteng on lai duna kolong ba umdon nok tere syu hang ne bat mentakasni nila pi ki bobun pai ba jong kane kadong kathan kolong ba ki bamut banwan ban siu belat mentakasni andai habik phaino nama ba don nong trisu khamtam mentale kadi kasnio mabubun pai ba bade namong kendong ki wanio artat bat ki wanru ban kimuru banwan siu belat artat andai kajing susi kolong ba nakaliang ka department nani kinong tre kemud ba tang hita ipor iba artam mane arsteng kemud kim don su kajing dunong kadi pai ba bakin wan biang sah kuai pat kasni kita dehalo kane banali nakaliang jungi gaseng ni kentu bat ni dawaro hakaju Khubor ya ka office tolong ba jadi ban penbiang ya ka office awal ka jongki kenang ba kanum dunong di pai ba jong kane kadong kathan di bawan ban si bilat akane ka jaka bat hakaju Khubor ni setlap ba karkom kiu jong kane ka bilat mentah gini ki banai ki lai sau banai balak de pelong ba balak kiu sebab pelat ladang ni persyang ki pai kila persyang ban keli na gino tre babali ka kiu haduk kat ne ka bilat andai maki pade kim ya tu ya tak katau baka kiu ko bilat ki babun pai jong kadong kathan ki sak lengok ba mentah nama ba karkom kiu ko bilat tolong ba hak dai ya nujor ya gini ki lai sau banai balak de tolong ba kadang ya biang hi ka jipoi ka bilat hari mentah kemud ba kalau arsya ya ka jingrem menono hari ka ila persyang ban keli ni pai ba boong ba yo lesi kadai ba ila kampen buni ki bolat ndai nakaling joki di ong ba em kajing thangai kadang kaju kumbalong mensua ndai ka bilat pade kalau arsya menta bani ka ba mensua jadi hello kata nakaling jumi gaseng iwan menta tolong ba iwan barong ba ni kwa ban yo jingshai hato balai kanika jiki kana bilat long kumni kumbalong mata ndai sosi tolong ba iwan hang ne ru tangwi nong tri ru don jadi kalau kata ba nakaling jungi tolong ba ni kerpa USDO ba ni kerpa ru ya ka department hi borok koi tolong ba kan penbiang jadi nong tri kenang ba ibawan ban siu bilat tolong ba ibawan ban siu bilat ane kono ka jindon kam ibawan hang ne tolong ba jimdei banda kanom long dunong yaki laraki ni kinong trai kibadon hangi kolong ba isyong bet katkum ka office hour ka jongki di tanggine ki ketin blessing Ke North Eastern Police Academy Nepa kalapelong ya ka passing out parade na kabentah nyo pongut ke Deputy Superintendent of Police DSP Henry Puarngut na Assam bat prangut na Mizoram ha ka atpu pratarik gurber ha umsaw kwan Dr. Himanta Biswa Sharma, Menteri Rangba ke Assam, ulalong ukongsan hakini kesengi. Delighted to be present at this passing out parade of 70 probationer Deputy Superintendent of Police from Assam and Mizoram at this prestigious academy today. This ceremony marks a significant milestone in the life of all the officers training. This is a moment of pride and achievement that you will cherish forever. I am confident that the rigorous training you have undergone has equipped you with the professional competence, physical resilience, and mental strength to excel in the face of all challenges.
I extend my heartfelt congratulations to each one of you. I also commend those who have earned medals and trophies today. This is a well-deserved recognition of your dedication and excellence in the various aspects of the training. I also take this opportunity to congratulate the proud parents and the family members who are present here to witness this momentous occasion. I extend my sincere gratitude to Sri Danesh Rana, the Director of Northeast Police Academy, the indoor and outdoor faculty members, and the entire NEPA fraternity for their unwavering dedication in shaping the future of the policing. The training imparted to the 62 DSP probationers from Assam and 8 from Mizoram will play a crucial role not only in enhancing their physical and mental resilience, but also in their overall development as competent police officers. The rigorous outdoor training, drills, and discipline instilled in the officer trainees will undoubtedly serve them well. The benefit will be both individual and in the police administration and smart governance. Moreover, the curriculum covering law, forensics, and various other subjects has equipped them well with the knowledge needed to excel in their duties. I also appreciate the hands-on exposure given to the trainees through army engagement and visits to jail and police station. Such experience provide them with a broader understanding of practical policing. This also prepares Hakasngi balai hakadorbar ke HEDC apu pratarik ulber ka kongrona kemdej MDC keseng NPP na nongpo kalapanjing pensyai da kejingkeli halor kejingdon ki pungdok kha halailat Riboy district bat kat nutingka ke district council kalayo jing mentoi ni kini ki pungdok kha habajubab halor kini kejingkeli UEM in charge ba isnei hinch ulai thu kejingdon ki pungdok kha halailat ka bahab kejingpet ke HEDC kilong sauteli bat ki staff ki bapet kini ki pung kilong shpawngut kajing penmi revenue na dusnem arjar khat ngeu kalong arjar tingka UMDC shimet na laban mau prem ulawan ra kajing kren halor ke building by law jeng ke HEDC bat panjing shai halor kajing tei building hakijaka jeng ke HEDC Aku adalah kita cuma dalam bersyukur ustaz Allah pada dalam dari kami. Ustaz kita syukur, syukur akan bercipta. Tak mau baik kita fisik pun kalau syukur ada sedikit council. Pada jangkuri Muslim Muslim pelajar terkenal, pelajar terjun, pelajar tegak, pelajar keras, Yang hilang, partai mereka fisik di partai Jogja, bandar
Tuhan, beliau bergerak dari negara Mesir. Maka beliau sendiri kita, beliau bergerak hak Tuhan dengan haknya belum terima. Besar, beri kita untuk dan juga isi di syarikat dalam ini. Haga jingitai ya kemang pisa na kebentalai benai haga sengi balai belawan ra duba sebor warba EM haying dorbar ke HDC kirkot na kaliang persya kila shim benta haga votes on account haba kila yo ban ai jingmut halor kini kemang pisa haba jebak pensyong nia ya kini kemang UEM in charge ulukular benang penbit penbiang bat sandur ke bak hamba kumbala ai jingmut kirkot na kaliang persya Unang ilam kaliang persya uba Titos Khan ulaweng no ya kakat motion bat ke ying dorbar ke HDC kala pediang ya kamang pisa jong ke HDC. Ini bertunjuk dengan kontra. Ini misi kejungi di bagian dalam pos pembawa pak. Lalu na ihok pada rambatan jong ke HDC. Lalu bahawa kumar isi kebahagiaan kalau praktis hamil kecindon jauh bisa kepada don ninget kan mana-mana yang ini nyai kecindon tak pun kecindon jauh tak bisa maksud dengan ini pak lembaga yang terkenal mulai keren mulai hai kita oke pak kali kejiman kita kejungi orang muda dan jadi kalian nanti benar tentang kali lain English. Risiko yang permainan mulai juga dapat bagaimana Indonesia dan Suriah. Ini baiklah, asuransi dengan nút down yang baru buat insyaallah tadi kebetulan bagi komite juga award of finance commission for operation under the constitution bagi lamang Khubor juga bagi insyaallah itu bagi kebetulan komite kan bagi aktiviti di buat ini terkait nomor 4 Number F of the World of Finance Commission, Accreditation of Standard Administration. Dia kepada satu Jylla Jylla Finance ada kau way, ada bar. Kapal instrumen jauh Hakakenta jingkeli UMDC ke Shillong constituency uba bari kupar sindrem ulawan ra ek jingkeli halor ke rukam penyat ek election hakihima bat elaka bat halor ke rukam jet ik nong sensyar laki long usim ne sordar ula keliru halor ke jinglut jingsep ban pelong ikini ke election haba jubab ikini ke jingkeli UCEM ba shemborlang renja ulong Kajing pelong ye ki election jet sordar nes im jong ki hima bat elaka kasyong kat kum ki jing dawa jong ki kam. Ya ki jing keli halor ki jing thung acting im UCM ula jubab ki don haduk kat artli ki elaka bat hima ki bala thung acting na pedeng kini don ki inquiry ki bedang ya chakmat. Acting jadi berbuat Makata create civil dan yang dimiliki NAKA kepada Shillong kejoka atau bantuan pemerintah election kepada kuat bukti kuat jadi kalau dan itu yang dimiliki kita nak sampai kemunculan ini menjadi Penggunaan school solution pada ini, library solution pada ini, penunggu support pada ini, suara program scholarship pada ini, dan juga
Februari, akan tanggal kulit NAKA, Bongga, non-ship solution, burden solution, reaction solution, sinai solution, non-trade solution. Ini kita konkret tentang civil service. Siyang butuh kita keluar dari service, kita Bak dah kini Khubor ngilapoi syakabakut tak hadut pengindai syambiang Khuborjylla.